Dobar dan iz našeg rasadnika. Odlučili smo da vam pokažemo kako se razmnožavaju irisi. Ovo je idealan period za to, od jula do septembra. Sada ćemo vam pokazati kako se ovo radi kada su biljke u saksijama. Izvadite biljku iz saksije i podelite lukove koliko god možete. Vidite da se odvajaju praktično i sami i da taj proces uopšte nije težak. Kada ima više spojenih lukova, nemojte ih na silu razdvajati, ostavite ih tako. Kao što vidite, od jedne saksije napravit ćemo 6-7 novih. Svaki luk posadite u novu posedu, orežite lisnu masu da što pre ojača korenov sistem. Nakon toga zalijte biljke i imat ćete novu cvetnu biljku za sljedeću sezonu. Isti je postupak i kada su biljke u zemlji, odnosno u vrtu. Kada primetite da više cvetanje irisa nije kako je ranije bilo, vrijeme je da ih podmladite, odnosno da ih razmnožite.